Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli din kardeşlerim, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala razı bulsun. Yaştırgan kardeşlerimizden ecirlerin birsin, bereketlerin birsin. Şin bik mühim mesele. Şin ki ata ana eti eniden bağlar, eti eniden kileşek. Şakir bizden kileşek, yakşı tertipli, edepli, ahlaklı, tatar tilli, milli, gırıf, gadetli bularga nasip kılsın idi ya Rabbim. Ol elbette cemaat hazırga ahırgı vakitlarda elekti til dinimizni saklagan idi. Hazır din tilni saklarga mecbur dip hem şul meseleden meşitlerde de tatar til derslerini yaştırdık. Okutular var. Allah Subhanahu ve Teala yerişlerden razı bulsun idem. Lakin cemaatül muslimin onun için biz azraq ortqa tariximizga burilib nişik ilikde şuşu ilike şirlarda bizning ata analarımız, abi babaylarımız onlar dinli xalq idi. Tege qoyadır milli perver, qoyadır dini, qoyadır dinsiz, yok onlar gumumen babalarımız, abilerimiz, yani eti enilerimizden eti enileri onlar dinli bulgan. Hem gumumen mene özümüzge de onu şağıştırır için Hazret Allah'ın tege yukarı meselelerini kotarmas için bir sıravğına birem cemaatine kullarını kotarıp bu yıl 2019 yılda bizning g'uruf odatlarimizni iska alıp uyinde Kur'an oşan meclisin türlü sebepler arkasında kurban mı, iska alımı, nerse mi, kimler yıştırdı? Elhamdülillah yartısı var. Allah Teala razı bulsun. Şuşular cemaatül muslimin bizning g'uruf odatlarimiz hem şulda kursata nişik biz dinimizge nindi ihtibar beremiz. Cemaat Allah'ın rahmeti bilen Diniye Nezareti tarafından bunda Ayrat Hazretleri ona aytgan idi. Va'zlarin biz tatar tilinde alıp barabız hem gumumen tüp meselelerin qarasak biz qaysi mullani yaratsak da qaysi mullani yaratmasak da biz meşitlerge kelip şuşu cumğa sayın edep, ahlak, eti eniga hürmet ularga ihtibar dip şuşu va'zlarin tanlayık hem cumğa namazlarında qatnaşıyık. Hem dokument eylenişi şulay meşitler arasında Diniye Nezaretimizde onlar tatar tilde alıp barıla. Hem nişik aytgan idim tatar til derslerin hem cemaat hemen 3 ay birinci kurs 3 ay okudular. Hem şuşu 40 yaşlık ağalarımız, 40 yaşlık enilerimiz onlar cemaat lemmim tatarşa bilmegen çünkü ılık eti enisi nişiktir uyalıp şipşista tatar bulsalar da Tatarşanı iletmegenlerine 3 ayda Allah'ın rahmeti bilen rahatlanıp sileşerler. Allah Teala kabul etsin. Hem iyi Allah Teala razı olsun. Elke çıkış yasavuşu kızdan meşitlerimizde de biz ekran şu bağlarımızga terbiye biru bağlarımızga adep ahlakın iretu niyetten şuluk belki şağından iretu niyetten gayle meşitimizde şu sabı terbiyeli bala dip Türkümün aşkan idik. Hemşin nişek aytkenler idi. Balanı eti enisiz terbiyeli bulmay. Biz eti eni uz balabızda şu Türkümlerge birip anda terbiye birirler. Gadi bağlar bakşalarına birip mekteplerge birip anda terbiye birirler dip ümitlensek de cemaat nişek aytılgan idi. Ol bizning üstümüzde eti eni üstünde eti eninin emaneti ol vazifası onu biz eti eni ütemesek Rabbimiz Allah bizden kıyamet gününde sırayışa hem gumumen bu dünyada da şu mesele tıra. Hem biz Tatar halkı bularak, Müslüman halkı bularak çünkü gumumen tarihte ol bir tigiz bara idi Tatar Müslüman iken deyip hatta şiddeki başka milletlerine de şu onlardan da kaybırlarını Tatar deyip ilk yirteydiler. Hem biz Tatarlar, Müslümanlar en birinci nindi çaranı yaştırsak da, nindi işin işlesek de dinimizge, milletimizge bunlardan ne fayda var deyip uylarga tiyiş bizdir. Ne fayda var deyip. Eğer ol biznes bulsun mu, ol başka işlerimiz bulsun mu ol, çünkü dinsiz til bula almay, tilsiz din bula almay, hem biz şunu
белергә һәм күз алдыбызга тотарга тиешбез. Яңадан мәчетебезгә кайтканда шушы тәрбия нияте белән шул ук динебезгә, телебезгә, милләтебезгә файда булсын дип, без 9 майга багышлап ел сайын шәҗәрә конкурсын, нәселебезнең шәҗәрәсе дип конкурсын оештырабыз. Кая җәмәгатьул муслимин елдан-ел катнашучылар күбәя, Аллаһның рәхмәте белән. Ни гаҗәп, балалар килә. Балалар 15-шәр, 16-шар буын беләләр җәмәгать. Әйе, аны әти әнисе өйрәткәндер, әби бабасы өйрәткәндер, валакин шушы бала комиссия алдына басып, шәҗәрәсен тотып, үз бабалары турында, әбиләре турында сөйли. Менә ул диндә, ул милләттә һәм бөтенесе бергә чөнки бер нигез. Быел Аллаһның рәхмәте белән без аны әзрәк үзгәртеп, чөнки хәзер IT технология, менә без сезне белән IT паркында җыелдык. Хәзер кесә сайын телефон, шул ук телефонда да шәҗәрә программасы бар икән җәмәгать. Шуны да без үзебезгә куеп, үз нәселебезне, үз балаларыбыз, минем балам, минем кызым, оныгым, минем шәҗәрәмне, безнең нәселебезне белсен дип аны тырышыйк. Һәм ул җиңел җәмәгать икән, аны SMS белән башкага теге бере апага, туганыбызга җибәрәбез, ул үзенә дә аны куеп, без белмәгән нәрсәләрен өстеп куя. Шуңа җәмәгать без аларны кулланыйк. Хәзерге заманча технология, әлбәттә, кайбер вакытта үзем дә шушы телефонны шайтан дим, валакин Аллаһ субханаһу ва тааля аны биргән икән, без аны изгелек юлында, телебезне, милләтебезне, динебезне үстерер өчен кулланыйк. Һәм менә ничек әйттеләр, шушы Аллаһның рәхмәте белән әбием дугалары дип флешмобны да оештырган идек. Тагын нияте, максаты нинди? Шул ук тәрбия, шул ук балаларыбыз ниятеннән, чөнки без мегаполис проблемасы нинди? Без яшьләребез, балаларыбыз, без аларны Казанга, Мәскәүгә, кайсы шәһәргә җибәрмәсәк, алар анда университетларга кирип тырышып укыйлар. Әйе, татар, мусульман булып укыйлар, кайсы телдә укыса да, валакин үз гореф гадәтләрен онытмыйча, телен онытмыйча, шунда ук җәмәгатьул муслимин алар шушы әти әнидән, әби бабайдан өзелә. Без әти әниләр шушы кызларыбыз, улларыбыз янына килгәч, аларның тора торган җирләргә кергәч, алар безгә берәр сәхнәләштергән спектакльләрен куялар, күрсәтәләр, без тыныч күңел белән китәбез. Шунда да җәмәгать менә әти әнинең вазифа, әти әни өстендә үз балаларга тәрбия бирү. Калганнары без, төрле төркемнәр, башкалар без ярдәмче генә. Әти әни иң беренче урында. Әлбәттә, мәчеттә шушы максаттан без төрле түгәрәк стәлләрен һәм шулай ук социаль ширкәтләрдә татарча постларын, видеоларын эләргә, куярга, яздырырга тырышабыз. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля кабул кылсын. Һәм менә Әлмира абыстай, аннары Сирина абыстай, алар белән берләшеп, менә иншалла быел икенче тапкыр, икенче елны инде Сөембикә сеңелләре һәм иңләре конкурсын оештырабыз. Кая җәмәгатьул муслимин төрле сораулар шушы балаларга, төрле сораулар бирелә, уйлана торган сораулар. Ул тарихын да белсен, ул динен, ул Фатиха сүрәсен белсен, ул шәһадәтен дә белсен, ул динле булып үссен, я Раббым. Һәм шулай ук менә васиятнамә буенча конкурсларында оештырырга дип үзебезгә максат куйган иде. Васиятнамә җәмәгать беренчедән ишеткәч, кайберләребез куркып китәргә дә мөмкин. Без ничек инде, хәзрәт, мин бит әле яшь. Нинди әле васиятнамә, нәрсәләр мин балаларыма, аныкларыма языйм? Җәмәгать анардан тормый. Без аны языйк. Васиятнамә менә күз алдыбызга китергәндә, бу нотариуста хәзер минем квартирамны, өемне бүләләр дип, аны гына күз алдыбызга шушы акчалата гына китермик. Без күбрәк аларга насихат формасында, мәсәлән, менә Мәүлид айы бара, иртәгә пәйгамбәребезнең туган көне, Расулыбызның васиятнамәсе. Әу башка безнең татар галимнәребезнең васиятнамәләре, кая ул кызым, улым шундый бул, мондый бул дип, шулык тел мәсьәләсен, гореф гадәт мәсьәләсен, дин тәртипләрен бөтенесен өйрәтеп калдыра. Һәм җәмәгать менә утырганда аксакалларыбыз, хәзрәт, син моны да әйтергә онытма, моны да әйтергә онытма дип күп кенә насихатларын бирделәр. Әлбәттә, без хәзрәт буларак, без монда насихат сүзләрен әйтә алмыйча булдыра алмыйбыз. Гомумән җәмәгать тарихка кайтып, менә ничек агаларыбыз сөйләгән иде. Кайсы галимебезне алмасак, менә Мәрҗани 200 ел. Мәрҗани әйе ул тарихчы, ул шул, ул бу, ул зур галим,
Ve lakin tüp vazifa anın idi imam hazret. Hadi atlasi tan nindi zor vazifaların bilmesek tüp vazifa hazret. Hem gumumen cemaatül muslimin yani din bilen millet her vakit birge bulgan. Din bilen millet her vakit birge bulgan şunu unutmayk. Hem bik uyat bulup gite cemaat nerseden. Paşan nikahlarga kilerler hazret. Eniler kile hazret. Mine nikah ukası idi. Mine kızımını birebez. No Sergeyga birebez. Au Mikhailga birebez. Vagazlagaş hazret nul yakşı bit. Mine eytilgen işek biz belekey şağından kızlarımızga kızım, ulam, ul bizning milletten, bizning dinimizden bulsun idi dip vagazlab tarik. Hem tan zor sosyal şu problematiklardan cemaatül muslimin biz öz kullarımız bilen öz balalarımızı utirabız. Şu abort tip eytik. Qaşan kızlarımız abortqa baralar. Biz eni şu kızımız yasagan abort için biz de cevap berişekbiz. Şul turunda unutmayk. Hem tan ahırgısı ruhsat etsəgiz biz cemaat Tatar milleti bularak çünkü Tatar milleti ulgumumen zor millet hem biz öz malaylarımızı öz jigitlerimizni şın malay jigit dip üsterik. Çünkü hazırgi vakitte biz ullarımızı kız itip üsteremiz. Bütünüsün ruhsat etip, arışmayışa, nişletmeyişa, kızlarımızı biz jigit itip üsteremiz. Onları bular üskeş gayle kuralır. Gaylede kim baş kim moyun anlap bulmay. Ola biz da ezrek burunun ko'tarirga mataşa, moyunu burunni bir ko'tarirga birmi. Şuna göre belekey şağından biz edebi, ahlaki, dini bağlarımızga dini terbiyelerin birge unutmayk. Hem şunda Allah birse Allah Teala bizge yolların açsın hem mümkünliklerin birsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.